Pozdrav svima i dobrodošli ponovo na moj kanal. Moje ime je Mirela, za one koji možda prvi puta svrate na moj kanal. Danas imam jednu jako kratku temu za razgovor, vezana je za intuicija. Zapravo inspirirana sam da snimim ovaj video. Ne kažem ni da mi morate vjerovati, ne kažem ni da mi morate slušati, ne kažem ni da sam 100% u pravu, ali evo objasnit ću svojim nekim riječima. U zadnjih nekih par tjedana susretala sam se sa nekim govorima osoba na social media platformama gdje jako puno pričaju o intuiciji i to su možda, za moj neki pojam, osobe koji su možda pročitale jednu knjigu vezano za intuiciju ili su imali neki negativni sklop okolnosti i skužili su da inspirativni govornici su jako popularni na social media akauntu, pa idemo i mi pričati o intuiciji. Ali zapravo ono što sam ja primijetila, zapravo niko ne objašnjava pravu istinu vezano za intuiciju. Ja jesam snimila videa vezano za Božje darove koje dobijemo kada se rodimo i dođemo na ovaj svijet i također vježbicu vezano za intuiciju. I točno je da svako od nas ima intuiciju i točno je da svakom intuicija radi. Ali prava svrha intuicije je sasvim nešto drugo od onoga što zapravo mi mislimo da znamo ili da smo svjesni da nama intuicija zapravo radi. S obzirom da slušam, ali stvarno slušam svaki dan, u svako svoje slobodno vrijeme, mnoštvo tih inspirativnih govora i videa profesionalnih ljudi koji se bave sa takvim stvarima, zapravo ja sam naučila da je intuicija nešto sasvim drugo od onoga što mi kao obični ljudi mislimo. Naravno, kao što sam rekla, intuicija će u svakom trenutku da radi i da nam tijelo pokazuje svoje neke neugodne osjećaje, ali zapravo zašto vam se to dešava? Dešava vam se iz razloga da vam probudi vašu vlastitu svijest, da se suočite sa svojim vlastitim strahovima, sa zatomljenim emocijama koje vi zapravo niste izliječili, sa traumama koje nosite. Zato vama intuicija radi. Znači, pogotovo kad je vezano za neke međuljudske odnose, jer vam želi pokazati unutar vas ono što ne štima. Međutim, kako mi svi mislimo, proradila nam je intuicija, ova osoba ne valja ili ne znam, ovaj posao nije za mene, i vi to jednostavno odbacite i nastavite dalje da živite, ali poenta je u tome da shvatite da vama intuicija šalje te znakove kako bi vas probudila, kako bi, znači, vi počeli da radite na tim zatomljenim emocijama i na svim tim svojim traumama što nosite i da savladate te strahove. Jer većina ljudi koji ne počnu da rade na sebi, žive, kao što sam već ne znam koliko puta rekla, živite u strahovima, imate jako puno kompleksa, tražite potvrdu od svih drugih ljudi, od okoline, od komentara, od roditelja, od familije. Ne kažem da nije u redu tražiti neke potvrde, ali vi se morate suočiti sami sa sobom i donositi svoje vlastite odluke, možda tražiti neki mali savjet, ali vi kao vi sami sebi morate pomoći da donesete odluku ili da naučite da razaznate koja emocija u vama izaziva taj neki nemir, ljutnju, bijes, ljubomoru, šta god da ona je bila. Prava svrha intuicije jeste kada se vi doslovce probudite, kada se duhovno uzdignete, tada i kada savladate sve ovo što sam vam nabrojala, znači kad izliječite svoje traume, kad pronađete svoje zatomljene emocije koje nije lako savladati, znači kad date 100%
sebe, da savladate to sve što vam život zapravo nosi i ono što vi nosite u sebi. I kada očistite barem jedan dio toga, onda ćete naučiti zapravo šta je prava svrha intuicije. Za sada ovo sve što nama intuicija radi, to jeste želi nas probuditi i želi probuditi našu svijest i podsvijest, jer jedino tako možete savladati sve prepreke koje nosite u sebi, u svojim mislima i u svome tijelu. Također možda jedan mali savjet, ne kažem ni sada da mene neko mora pratiti zato što ja ne znam nešto pričam, ali kada se zaustavite na nekim akauntima, računima, na social media platformama i ako vidite da neko pričate neke inspirativne govore, vratite se unazad ili možda pratite nekoga već duže vrijeme, vratite nekako film unazad i vidite šta je ta osoba možda prije par mjeseci, godinu, dve, ovisno da li pratite tu osobu ili ste slučajno naletili na kanal, šta je ta osoba objavljivala prije, o čemu je pričala. Ako je to bilo nešto vezano, ne znam, za uređenje doma ili o nekoj modi ili o nekom putovanju ili sada ne nabrajam, znači bilo šta, i na jedan put počne pričati neke inspirativne priče, znajte ili da je na putu pronalaska samoga sebe pa priča svoje neka životna iskustva, ili je jednostavno ostao bez neke teme za razgovor pa kopira nekoga drugog jer je zapravo shvatio da su ove teme jako popularne. Zašto je to bitno? Bitno je već kad nekoga pratite i ako već nekoga slušate, da taj neko od samog početka priča svoje neke osobna iskustva, svoje osobne lekcije, greške, padove, uzdizanja, osoba koja svakog dana nešto novo spoznaje vezano za samoga sebe ili možda ima neke recimo informacije, alate koji bi vama možda jednog dana dobro došle ako se na jedan način osvijestite da bi počeli raditi na sebi. Ne kažem da vi sad svi mene morate pratiti ili slušati, nego samo jedna mala onako, što bi rekli, onaj advice, jer neko ko nije spoznao ništa od toga i da nije niti promijenio, ne znam, način života, niti način prehrane, nego je možda imao samo jedan sklop neugodnih okolnosti, taj neko još uvijek živi pod svojim nekim životom kontrole, perfekcionizma, strahova, neodlučnosti, manjka samopouzdanja i taj će vas samo neko povući skupa sa njime dole i spustit će vam vašu energiju, vašu frekvenciju. Znači vama treba neko, kada već pratite tako nešto, neko ko će dizati vašu frekvenciju, neko ko diže svoju energiju na veći nivo i od koga možete, znači, uzeti bilo kakve i barem male korake koji će vam možda u skorijoj budućnosti pomoći da počnete liječiti sebe ili da počnete tražiti sebe ili da promijenite prehranu ili bilo šta što je vezano, znači, za neke naše sopstvene živote u današnjem svijetu. Evo, da ne duljim dalje, ovo je bila samo jedna mala, kratka zapravo tema vezano za intuiciju. Kao što sam rekla, intuicija ima sasvim neku desetu svrhu, ali jako puno rada na samome sebi se mora odraditi kako bi prava svrha intuicije zapravo sjela i došla na svoje mjesto. Kao što sam rekla, morate prestati piti kavu, pušiti cigarete, prestati piti alkohol da bi se treće oko zapravo otvorilo koje je povezano sa intuicijom. Tako da nije samo jednostavno pročitati jednu knjigu i prosipati lafinu ljudima. Evo, hvala svima koji su se subscribe-ali na moj kanal, koji podupiru i koji šeraju.
Evo, nadam se da barem malo sam vam možda dala naznake što zapravo naša intuicija je. Nadam se da nisam zvučala onako grubo, kažem, svako od nas ima pravo da sluša koga hoće, svako ima pravo da snima videa koja naravno želi i to je sasvim ok i svi smo mi na nekom svom sopstvenom putu. Ali evo, to je moja neka spoznaja i ja već nekih 8-9 godina zapravo sve to slušam, istražujem, još uvijek učim i zato kažem da to nisu jednostavni procesi i nije to samo preko noći pročitati jednu knjigu i misliti da je to sve tako lagano i jednostavno. Evo, ponovit ću ponovo, hvala svima koji su se subscribe-ali na moj kanal, koji me podupiru, koji šeraju, koji pišu komentare, kao i uvijek šaljem vam puno pozitivne energije, pozitivne vibracije, pregrš ljubavi i želim vam da vam se ostvari sve ono što si sami u životu poželite. Ovo što se lupka, to su moji kristali, igram se s njima u ruci. Evo, šaljem vam puno pozdrava i vidimo se opet u nekom sljedećem videu. Do tada šaljem poljupce.